Radio Beograd 2. Sporovi u kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Jugosfera za početnike, kulturni kontakti u regionu, bio je naziv jedne od tribina koja je održana na 59. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Interesovanje za ovu temu bilo je i zbog njenih učesnika, izuzetnih polemičara Igora Mandića iz Zagreba i Mila Lompara iz Beograda. Da li je područje srpske kulturne politike oblikovano? Bilo je jedno od ključnih pitanja, kao i ono koje je s mnogo razloga postavljeno, a odnosi se na nasleđe jugoslovenstva i titoizma. Gde ga najviše prepoznajemo? Na kom prostoru ex-Jugoslavije? Rasprava o policentričnosti i kontaktnosti kultura bila je takođe zanimljiva, podelila je sagovornike. Danas razgovaramo o ovome, odnosno prenosimo ono o čemu je bilo reči na sajmu knjiga, ali i o temama koje su se čule, a u vezi su sa jezičkim pitanjima, posebno kada je reč o dvočlanom nazivu jezika srpsko-hrvatskom, koji u međunarodnoj lingvistici i dalje egzistira. Počinjemo kazivanjem Mila Lompara, koji je najpre pokušao da definiše pojam jugosfere. Šta se pod jugosferom podrazumeva? Šta kaže Lompar? Pojam jugosfere lansirao je jedan britanski publicista Tim Judah u jednom intervjuu kojim je želeo da opiše mogućnosti saradnje i bliskog kontakta unutar ekonomskog, kulturnog područja koje pokrivaju zemlje na kojima je nekad bila titoistička Jugoslavija. Kasnije je održan jedan skup na Columbia univerzitetu na kojem je takođe pre 30-ak slavista i stručnjaka za jugoistočnu Evropu bilo reči o istoj ovoj temi koja je u nekom smislu postala deo debate unutar intelektualne, političke i kulturne javnosti inostranog kruga. Tako da bi to bilo nešto što spada u informacije vezane za pojavljivanje samoga pojma i za njegovo poreklo. Ako bi trebalo da dam svoj odgovor na pitanje o jugosferi, onda bi prvo bilo važno da situiram činjenicu ili oblast ili duhovno područje u kojem ovaj pojam ima smisla. To je prevashodno područje kulturne politike, kao jedno međupodručje između književnosti i politike. To dakle nije čisto književno područje, niti ono obuhvata ono što je političko u književnosti kao takvo, već je to specifično područje u kojem književno delo i šire gledano kulturno delo postaje element kulturnog predstavljanja i potom element političkog delovanja. Kulturna politika se nalazi između književnosti i politike. Ona obezbeđuje transfer književnih u politička značenja i povratno, ima ulogu medijatora i ima eminentno političku ulogu. Otud sledi da nijedan oblik privatne saradnje, privatnih kontakata
neka vrsta saobraćanja sa jedne i druge strane, bilo koje ideološke reke, nemaju nikakvog značaja za pojam jugosfere. Hoće li pojedini pisci da budu predstavljeni u nekoj sredini ili ne? Hoće li se pojavljivati određeni oblici saradnje unutar privatnih aranžmana? To nije realno pitanje jugosfere. Pitanje jugosfere jeste pitanje političkog organizovanja jednog prostora u skladu sa ciljevima onih koji ga organizuju i u skladu sa onim što se preko kulturno-političkog delovanja želi postići. To bi bilo nešto što mi se čini da je važno u ovom segmentu. I evo, čuli smo Mila Lompera, a sada, kako je i Maja Radonić, koja je postavljala pitanja na ovoj tribini, rekla, odnosno pokušala da situira situaciju na ex-jugoslovenskim prostorima. Najpre se krenulo od ideje o jugosferi i njenog egzistiranja u okviru hrvatskog prostora. Šta je o tome rekao Igor Mandić? Govori se o tom pojmu, ali sa velikim gađenjem. Stravična je odbojnost u Hrvatskoj uopće na spomen bilo kakve juge, jer naš je Tuđman u Ustav uveo u preambuli da se Hrvatska više nikad ne smije udruživati sa bilo kakvim istočnim susjedima. Prema tome, to je slovo zakona, šta da se radi. A zato mi rovarimo potiho ispod žita i u tom smislu privatni kontakti imaju nekoga efekta, kolega Lompur. Znate zašto? Zbog toga jer su intelektualci uvijek bili oni otrovni škorpioni koji su se zabadali u tkivo društvenih sila. Pogledajte recimo Ilirski pokret koji je iznjedrio ideju jugoslavenstva u 19. stoljeću. Nisu ga eminentno političari vodili, nego baš intelektualci, pisci. Nisu baš neki bili veliki značajni pisci, ali su bar bili borbeni zatočnici te jugoslavenske ideje. Oni su pokrenuli onda to tlo do nekih trusnih razmjera, da su se onda i društvene sile ekonomske, političke mogle organizirati i slijediti ideje. Ideje su uvijek eminentno intelektualne i individualne. Ne postoji kolektivni intelektualac kao što su zamislili marksisti. Na čelu sa Gramscijem, jeli, to je stara krilatica talijanskog marksizma. Nego intelektualci kao individualci mogu nešto pokrenuti u toj rijeci. Ja sam stvar da to nije ništa značajno, ništa veliko. Slažem se sa gospodinom Lompurom, apsolutno. To su samo sporadične, mala događanja. Aha, kako ćete kamen po kamen palača, jeli, kako ono ide? Grumen do grumena, kako ono ide? Ne znam, ima neka poslovica. Zrno pogača, kamen po kamen palača. Eto tako, možda mravljom disciplinom i gretenskom disciplinom možda se nešto pokrene. Inače, protiv sam naziva koje nameću stranci. Krago engleska politika, šta mislite šta je taj čovjek? To je agent engleski, nije to nikakav dobronamjerni intelektualac. Svi koji se miješaju u naše poslove su agenti. Oni su nas rušili, sad bi nas ponovo gradili. Zato sam ja protiv njegovog naslova. Izmislimo nešto bolje, drugčije, a ne englesko. Milo Lompar je imao odmah primjedbu na ulogu pripadnika ilirskog pokreta, onako kako ih Mandić doživljava. Ilirci, veli on, nisu bili puki intelektualci, već i eminentni političari. Lompar, čujemo ga ponovo. Ivan Mažuranić je bio ban Hrvatske, prvi ban pučanin, prema tome ne baš sasvim dobro upamćen unutar srpske nacionalne ekskluzivnosti u istoriji Hrvatske. Prema tome, daleko sam ja od toga da verujem da je reč o nekoj vrsti slobodnih aktivnosti, ali tu je principijelna razlika između onih koji procenjuju stvari ovde. Naime,
Projugoslovenski stavovi su u hrvatskoj javnosti, po onome što do mene dopire, a tu u prirodi stvari nije previše, već i zato što ja nemam previše interesovanja za ta područja. Dakle, projugoslovenski stavovi su u hrvatskoj javnosti marginalni, ali su u srpskoj javnosti magistralni. I mi koji zastupamo ideju srpskog stanovišta, premda ovo mi bi trebalo razumeti prevashodno kao mi skromnosti, dakle ja koji to zastupam, dakle se nalazimo u apsolutnoj marginalnosti unutar srpske kulturne javnosti. Dakle, projugoslovenski ljudi hrvatske javne scene ovde su u većini. Lepo je da postoji mesto gde su oni u većini. Tužno je da nema mesta gde bismo mi bili u većini. No, stvari stoje tako kako stoje. Ja mislim, dakle, da je drugo ime za jugosferu region. A ta činjenica je takođe od značaja, jer se regionalno poimanje često uzima kao mimikrija za jugosferu. Tako je bivši predsjednik Srbije govorio o tome da Srbija treba da bude lider u regionu. Dok evo juče smo imali izjavu sadašnjeg predsjednika srpske vlade koji kaže da će ekonomskim merama se ujediniti region. To je jedno stanovište koje po prirodi stvari, dakle, ima privilegovan položaj u našoj javnoj svesti. Taj privilegovan položaj možemo izmeriti na različitim aspektima. Politička marginalizacija srpskog stanovišta i primat onih elemenata mišljenja koji zasmatraju da Evropska unija bezuslovno nema alternativu, ogleda se u činjenici da mi u Skupštini nemamo ni jednog jedinog predstavnika bilo koje evroskeptičke ili nacionalne opcije. Medijska marginalizacija i primat, dakle, jugosferično-regionsko gledanje na stvari je apsolutna i ona gotovo da pokriva sve medije. Treba takođe uzeti u obzir da smo, na primjer, u jučerašnjoj Politici pročitali da su srpski nacionalni interesi nelegitimni. Pazite, nelegitimni, zato što je srpska tradicija, kao i ruska, zasnovana na pravoslavnoj podlozi, pa je anahrona i nemodernizovana. Da bi se modernizovala, sad sledi praktična konsekvenca, neophodno je priznanje Kosova i Metohije, utapanje Republike Srpske u Bosnu i Hercegovinu i državni subjektivitet Vojvodine. To piše u državnim novinama, ne u privatnim. To je status koji ima ovde projugoslovensko stanovište, pod raznim imenima. Dakle, to piše, naglašavam, u državnim novinama. U istim onim novinama u kojima današnji razgovor o jugosferi niste mogli naći u spisku aktivnosti današnjega sajma, verovatno zato što je gospodin Mandić nepoželjan za politiku, dok sam ja svakako poželjan. Kulturna marginalizacija se ogleda u srpskim nacionalnim institucijama, pa tako imamo da rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti se i danas zove rečnikom srpsko-hrvatskog jezika, dok je Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti posle toliko stoleća promenila svoje ime. Mi nismo mogli da promenimo ime jezika kojim govorimo. Obrazovna marginalizacija se ogleda u jednom vrlo konkretnom primeru. Službeni glasnik, državni izdavač, je štampao 2012. godine teoriju književnosti Milivoja Solara, uglednog hrvatskog profesora, čija teorija književnosti je bila udžbenik još u vremenima pre raspada titoističke Jugoslavije. Tada je ona imala elemente za primere iz dela hrvatskih i iz dela srpskih pisaca. Posle raspada titoističke Jugoslavije, ona je kao udžbenik izbacila srpske pisce. Ovo nije analiza koju sam ja napravio, nego moj kolega Jovan Popov, ja je sad prepričavam, ona je objavljena. I ostali su samo hrvatski pisci.
2012. u izdanju državnog srpskog izdavača pojavljuje se ova teorija književnosti u izdanju kako je karakteristično za period hrvatskog državnog postojanja, bez ijednog srpskog pisca. To je status regionalni unutar javne sfere u Srbiji. Kako je Mandić razumeo Lomparovo kazivanje i kako je reagovao? Meni je dosta mog pesimizma, pa neću se miješati još u vaš. Vidim, gospodin je po svim stavkama protiv vlastite sredine, čak i za naziv jezika i za književne tekstove. Neka, tako čovjek neka radi, ali ne bi se u to miješao. Meni je dosta mojih pesimističnih dijagnoza i situacija. On je protiv forsiranja jugo-nostalgije na uštrb srpskog kulturnog identiteta. Kakav je trenutno, recite mi kako vi definišete hrvatski kulturni identitet, oko kojih osnovnih tačaka ili stožernih tačaka se on gradi danas? Nacionalna samosvojnost, autarhičnost, samoživost i nikakvo oslanjanje na tradicijske veže sa susjedima, regionom, braćom ili plemenskom srodnošću. Nikako. Sve se to prekinulo. I ja sam stvar da krvari to što je ostalo, jer su mu sve spone prerezane i tako to autarhično tjelešce skapava na, kako se ono kaže, kod Tuđmana, na bespućima povijesne zbiljnosti, iskapava samo i sirotinsko i upravo je pred raspadom i kolapsom u svakom pogledu. Rasprodano, pokradeno, na sve strane naprijed pokradeno od domaćih izdajnika, prodano stranim okupatorima i sad smo pred kolapsom, uskoro ćemo dobiti gubernatora iz Evrope, ili ako već ne Gauleitera iz Njemačke ili Austrije. A postoji neka tačka identiteta oko koje, osim hrvatskog nacionalnog bića, da li postoji neka kulturna politika u Hrvatskoj? Ministri kulture mijenjaju svako tako malo i oni nisu u stanju oformiti nikakvu kulturnu politiku koja bi bila dugosežna. A sve ostalo su tručanja filozofa, političara, pjesnika i sentimentalaca o nekom apstraktnom nacionalnom identitetu za koje mislim da nije ustanovljen ni kod kojega naroda. O čemu su kasnije govorili Lompar i Mandić? Evo prilika je da čujete. Ta formula kojom se neutrališe svako postojanje srpske kulturne i nacionalne egzistencije trajala je tokom obe Jugoslavije, ali ona, što naglašava činjenicu da je plod jednog dalekosežnijeg zahvata, traje i danas. Valja uočiti da se jugosfera pojavljuje ovde kao jedan specifičan vid hrvatske dominacije. Ekonomski vid te dominacije imamo u slučaju cigareta, koji je eklatantan primer upravljanja ovom zemljom kao kolonijom. Hrvatska je ušla u Europsku uniju i po prirodi stvari poreska stopa je trebalo da poraste na 65% kao i za sve druge zemlje Europske unije. Hrvatski prodavci cigareta tražili su da po CEFTA sporazumu Hrvatska i dalje prodaje svoje cigarete za 15% takse. Taj zahtev je bio potpuno neopravdan i američke kompanije koje stoje iza srpskih fabrika cigareta u Skoplju i u Vranju su uložile protest i stvar je došla u javnost. Došao je komesar Evropske unije Štefan File i rekao da Srbija mora zbog ulaska u Evropsku uniju da pristane na to da Hrvatska koja je ušla u Evropsku uniju ima povlašćeni pristup svojih cigareta na srpskom tržištu. I tako je vlada i odlučila. U javnosti niko nije izračunao do sad koje su i kolike novčane transakcije omogućile priliv novca u Hrvatsku, niti postoji neka javnost koja bi to pitanje tematizovala.
To je dakle vid ekonomski. Politički vid, nedavno smo vidjeli brigu hrvatskog političkog rukovodstva za slučaj i prava Bunjevaca koja su drastično ugrožena činjenicom da su im poklonjene knjige. Taj pitanje je potpuno bespredmetno. Ako su se ti ljudi iskazali kao Bunjevci narodnosno, kakav posla ima Hrvatska da brine o njima? To je apsurdno. Ali ako stvar pogledate istorijski, onda vidite da se Hrvatska ovdje, upravo preko jugosfere, pokušava nametnuti kao arbitar u pitanjima života katolika u Srbiji, što je van njenog područja, to je područje odnosa Vatikana i Srbije. To sve pokazuje da je mehanizam jugosfere takav da on privileguje arbitrarnu dimenziju zapadne redakcije jugosfere. I to je ključna činjenica na koju skrećem pažnju. Također skrećem pažnju da je jugosfera ovdje postavljena kao pripremni stadijum za Evropsku uniju. Postoje televizijske emisije poput Okruženja ili se osniva televizija N1 koja će pokrivati Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Ja ne znam šta je to ako nije jugosfera. I to pokazuje ključnu činjenicu. Aksijom tih televizija i aksijom kompletnog medijskog pristupa jeste da je Srbija i srpski narod su odgovorni za raspad Jugoslavije. Programi se tako organizuju, to je posljednja reč koja se tu pojavljuje i ko se tome protivi dolazi pod udar i pod indeks. Podsjetit ću da u Sarajevu izlazi jedan časopis, književni, zove se Sarajevske sveske, čiji su članovi redakcije iz različitih delova ove tri države, a čiji je osnovni program također vezan za ovu istinu koja se ne proverava o primarnoj srpskoj odgovornosti za raspad Jugoslavije. Kad se stvar odatle postavi, sve dalje ide neminovno. Jedan od važnih donatora, kontinuirnih, jeste Carl Bildt, koji je nedavno rekao da politika ruskog predsjednika Putina je nesaobraziva sa evropskim vrednostima jer počiva na pravoslavnim vrednostima. To je dakle zapadna redakcija jednog prostora koja se nameće zato što se svijet razumeva u kategorijama sile i moći, a ne u kategorijama tolerancije. Mnogo toga je iza naših leđa da bismo sebi mogli dozvoliti luksuz da iznova previdimo ovu prilično jednostavnu istinu. Pa vi ste mi uljepšali dan, pa to je nešto nevjerovatno. Ja sam skoro krepao smijeha da postoji neka zapadna redakcija u kojoj bi Hrvatska bila povlaštena. Apropo cigareta, gospodine dragi, ono što rovinjska tvornica diktira cijelom regionu, to jesu na čelu do duše naši šverceri kriminalci, ali to je vlasništvo British American Tobacco-a. Englezi to upravljaju sa tim duhanskim biznisom, a ne Hrvati nikakvi. Nisu Hrvati nametnuli šverc cigareta Srbiji, nego obrnuto, Britanci. Oni upravljaju sa tim putevima tajanstvenim šverca cigareta i legalne prodaje cigareta. Kakvi Hrvati? Mi smo sitna boranija za taj biznis. Jeste, ali će radnici u Rovinju raditi, a oni u Vranju neće raditi. Dobro. Pogoda nam, pa dobro je za vas, za mene nije. To je činjenica, kažem, dobro kao saznanje, neka. Isto kao što imate nešto protiv toga da se riječnik zove srpsko-hrvatski, zato bi vas pohvalili, na rukama bi vas nosili u Hrvatskoj ovako. Recimo, ja stvarno mislim da jezik jest srpsko-hrvatski lingvistički naziv, a svaki ima pravo znati kako hoće, kad govori, kad piše. Mater sa djetetom govori srpski i u Hrvatskoj govori hrvatski, ali lingvistički naziv, oko toga su se tone crnila ili ti tinte prolile u Hrvatskoj. A ovako bi vas nosili kad tamo da kažete jao pa, kako u Srbiji može biti srpsko-hrvatski naziv riječnika. To je naziv riječnika, nije naziv jezika. Naprimjer, moj materin jezik je talijanski, ja ne govorim hrvatski materinski. Moja mater je bila Taljanka, prema tome ne sam razgovarala, moj jezik je doslovno materinski talijanski. Domovinski jezik je hrvatski, a lingvistički jezik mi je srpsko-hrvatski. Ako su kao relativno odrasli intelektualac, tu i tamo trebati identificirati svoj jezik na lingvističkoj karti. Kao što znate, koja se bitno razlikuje od primitivnog uličnog shvaćanja jezika. I ona je strahovito komplicirana. I zato treba biti malo upućen. Kako biste nazvali bošnjački ili crnogorski? Srpsko-hrvatski isto. Bošnjački ne postoji, crnogorski ne postoji, da se razumijemo. Kako ono, šta su izmislili?
ali kad neće priznati jednu osnovnu činjenicu da su to jedan te isti jezik od vajkada koji se govori u regionu ili dobar Jugosferi, ma baš me briga, nek se zove kako hoće. Evo kako je tekla rasprava o Jugosferi na 59. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Tribina je bila izuzetno posvećena, mislim da sam to već rekla na početku, da predahnemo pa ćemo nastaviti prenos na odloženo slušanje sa sajma knjiga. Učesnici u debati bili su Igor Mandić iz Zagreba i Milo Lompar iz Beograda. Nastavljamo prenos debate, eto tako možemo da kažemo, u kojoj su učestvovali Igor Mandić i Milo Lompar. Ja neću ovaj segment najavljivati posebno, imat ćete priliku da čujete šta su i o čemu su govorili. Nema nikakve sumnje u to da je taj prostor u proteklih 25 godina civilizacijski regresirao i da je u mnogo čemu nazadovao, što je s jedne strane posljedica raspada Berlinskog zida i promene društvenog i privrednog ambijenta, a s druge strane posljedica ratova koji su vođeni 90. godina.
Ali moje stanovište je da je to bilo i da sa tim treba zatvoriti tu stranicu istorije i da treba otvoriti novu stranicu u kojoj ništa neće biti kao što je bilo. Dakle, kada mi čujemo da je to jedan jezik, ja se sećam Krležine definicije da Srbi i Hrvati govore jednim jezikom koji Srbi zovu srpski, a Hrvati hrvatski. To je u redu. Krleža je međutim potpisao i deklaraciju o hrvatskom jeziku. Da kažemo da je u Ustavu Hrvatske iz 1974. godine definisan hrvatski književni jezik kao norma. Da kažemo da je Ustav Jugoslavije, SFRJ Jugoslavije, 1988. godine proglasio tu odredbu o hrvatskom književnom jeziku neustavno. Da su, dakle, Srbi u Hrvatskoj od 1974. godine u neustavnom stanju i da nikad ta odredba nije promenjena. Postoji duboko unutrašnje jezgro hrvatske politike, konzistentno, razvijano veoma dugo i sa jasnim ciljem da se srpski faktor, narodnosni faktor ukloni iz Hrvatske. To je u rezultanti jednog dalekosežnijeg kretanja i on cilja na kompletnu državnu egzistenciju i sadašnje Srbije, služeći se formulom da je srpsko samo ono što je srbijansko. Skrećem pažnju da je u Solarovom, a naglašava Milivoj Solar, to je bio čovjek koji je bio dosta lepo ovdje primjen, vrlo ugledan profesor univerziteta i stručnjak za književnost i, nota bene, posljednji ministar kulture u socijalističkoj Hrvatskoj. To je dakle bila hrvatska levica, ne desnica, levica. Dakle, u njegovom udžbeniku iz 2007. godine, ja sam to vrlo pomno analizirao, piše Hasanaginica, bošnjačka ili bosanska, ne znam koji termin, i hrvatska narodna balada. U uvodu za književnost 1986. godine Svetozar Petrović određuje Hasanaginicu kao srpsko-hrvatsku baladu, uvod za književnost inače štampan u Zagrebu, drugo izdanje 1986. godine, i kaže da je stih po kom je ona napisana ušao u nauku o stihu pod imenom Srpskoga deseterca. Recenzent tog uvoda iz 1986. godine je Milivoj Solar. Dakle, on je bio saglasan da je to srpsko-hrvatska balada 86. da bi 2007. odjednom srpskog imena nestalo uz tu baladu. Mi to možemo da minimalizujemo. Od Krleže smo naučili da je hrvatski nacionalizam reaktivan i da nema, kako je Krleža govorio, težnje srpske za hegemonijom, ne bi bilo ni toga nacionalizma. Krleža je tu samo ponavljao ono što je pisao Frano Supilo, to je bitno uticao njegove političke poglede, još 1911. godine. Prema tome, to je jedan kontinuitet, to je jedna politika. Ja nju uopšte ne vrednujem. Ja kažem da ona postoji i smatram da ona cilja na ukupnu kulturnu i nacionalnu egzistenciju srpskog naroda. Ja se potpuno slažem, čuvajte se Srbi kad vam dođemo, majku Božju. Ja se slažem sa gospodinom, tačno govori. Dobro, napredujete vi, nema problema, ja vidim da ćete vi stići do ovoga. Samo upor. Vi ste paranoik, čovječe Božji, šta vam? Bez uvreda, jel? Adno, kakva ureda? Pa nismo se mi nikad vređali, tamo posla. Dakle, da se ja vratim onome što je ovde suština. Minimalizovanje, humorizovanje, trivializovanje, kreveljenje, lakrdijašenje, to sve neće rešiti problem. Problem će se rešiti ako se on imenuje i ako se on razume. Nemam para da riješim problem. Ako ga ismijavam, barem ga čini lakšim, prijatnijim, bez te potajne jeze koje u svim našim razmišljanjima uvijek iza svega. I zar je nekome krivo što je Jugoslavija razbijena? Vi kažete da se optužuje Srbiju da razbili Jugoslaviju, vam krivo? Pa to je uspjeh bio, zar nije tako? Sad su napokon Srbi svoji na svome, Hrvati svojima na svome. Ako ja ovako ismijavam, da, i čini malo ridikuliziram cijeli problem, to je zbog toga što su mene sitničarenje oko Hasanaginice, oko Solara bez veze. Solar je jedan trivialni profesor književnosti, bio je uvijek i ostaje potpuno za mene beznačajan profesor. Vrlo važno što je on pisao i što nije napisao, što je stavio ovaj ili onaj pridjev, to je
nećemo to uzeti kao temu ozbiljnog razgovora, ljudi Božji. A za ozbiljne probleme mi nemamo love. Mi ne možemo pokrenuti nešto kad smo kao sirotinja, kao individualci koji tu tručamo i tako dalje. Nismo u stanju. Kad su za vrijeme Drugog svjetskog rata Staljinu ili generalisimu su bili jedan put rekli nešto da se Vatikan ne slaže sa nekim njegovim planovima i idejama, a on se pravići se nevježa rekao, a koliko divizija može da digne taj papa? On nije znao da može da digne nebeske vojske, jeli? I nebeske narode. On nije znao da mu je divizija čitav katolički svijet, kršćanski svijet, više manje. Da kršćanski ne, ali katolički da. I u toj šali koliko divizija može digne taj papa, ja i primjenjujem i na sebe i na nas ovdje. A koliko mi kapitala možemo uložiti u neke ideje o integraciji, o toleranciji, jasno stvar prije svega. Koliko? Bez podmazivanja to neće ići i bez stvarnog strukturalnih promjena, ali kakve su, sad preuzimam riječnik tih glupih naših političara s jedne i s druge strane po parlamentima i saborima, da strukturalna rješenja. Treba se razrušiti i krenuti iznova, jel? I evo, u suprotstavljenim mišljenjima došlo se i do pitanja da li je moguće krenuti iznova. Postoje utopijska jedina ideja koja mi pada na pamet, to je socijalistička, apsolutno. I to je jedina djelotvorna ideja koja još struji čitavom Evropom, barem u raznim oblicima ove ili one liberalne ili socijalne demokracije, ali uglavnom socijalistička ideja je kao neka predstraža komunističke ozbiljnije izgradnje svijeta, još u struji svijesti milijuna ljudi koji čak i ne znaju niti ozbiljno formulirati, a i nema ih ko dati te osnovne parametre prema kojima bi se eventualno mogli ujediniti za vlastiti boljitak, a opet sa sere fraze. Ja mislim da smo mi živjeli 70 godina zajedno i da ništa dobro, ako se uzme u obzir sve što se dogodilo, otud nije proisteklo. Proistekla su 2 rata, proisteklo je Jasenovac, proisteklo je izgon Srba iz Hrvatske. I ja sad mislim da posle 70 godina zajedničkog truda lijepo bi bilo da sad 70 godina živimo odvojeno. Da jednostavno rečeno, opušteno i mirno, svako se bavi sobom, da se prođe vreme onoga što mi pamtimo i da nas prilike na drugi način možda odvedu u drugim pravcima. Ja mislim da je umjesto jugosfere neuporedivo produktivniji svijet koji bi mogao da se zasnuje sa srpskog stanovišta. Dakle, onaj svijet koji ne obnavlja istorijske traume i da povoljan pravac srpske kulturne politike bi išao u potpuno drugom pravcu. Uzimajući u obzir malenost srpskog naroda, meni se čini da bi mnogo bolje bilo, govorimo o kulturnoj politici kao instrumentu državne politike, ne o privatnim inicijativama, u to se uopšte ne mešam, dakle to je van mog vidokruga. Dakle, mnogo povoljniji pravac bi bio da u zapadnoj redakciji se uspostavi odnos prema češkoj tradiciji sa kojom nemamo nikakvo negativno istorijsko nasljeđe, nemamo nikakav protivrečan moment. Imamo sličan pogled na nemački imperializam, imamo slične poglede na uzrok Prvog svjetskog rata, što sve sa hrvatskom politikom nije saglasno. Imamo velike prednosti češke kulture, filma posebno, koji je uticao na naše područje i velike primjere češke literature. Kad je reč o istočnoj tradiciji, prirodno je da se usmerimo ka grčkoj tradiciji, s kojom također nemamo protivrečnosti u istorijskom nasljeđu,
Imamo također sličan pogled i na Prvi i na Drugi svjetski rat, na događaje vezane za raspad Jugoslavije. U Grčkoj su bile demonstracije protiv NATO bombardovanja, a Ivica Račan, hrvatska levica, molim, je rekao najzad, nije mogao izdržati. Pa da upamtimo to, nismo kokoške, da upamtimo, hrvatska levica. Dakle, s grčkom tradicijom imamo srodnost pravoslavnog duhovnog sveta, to je ovaj svet koji nam Karl Bildt i jučerašnja politika uzimaju za manu. Dakle, ta vrsta tradicija istočnih je kod nas također bitna. Ako već treba da stupamo u kontakt sa onim tradicijama s kojima imamo protivrečan istorijski rezultat, onda moramo da se shvatimo da region koji ima zapadnu ima i istočnu stranu. Svijet je nažalost tako raspoređen da ako postoji zapad, postoji istok. I mnogo bolje bi bilo, po mom osjećanju stvari, jer su se istorijske okolnosti promenile, da pokušamo da pređemo preko istoričkih protivurečnosti vezanih za bugarsku tradiciju. Jer imamo više komplementarnih stvari. Stanko Lasić, ugledni i uticajni hrvatski proučavalac književnosti, je rekao da je za njega srpska književnost posle raspada Jugoslavije jednako daleka kao i bugarska. I ja mislim da je to sasvim u redu. Kasnije on to opozvao, on inače ima taj običaj da jedno kaže pa posle da opozove, ali meni se taj stav baš dopao. I ja bi dakle prema hrvatskoj literaturi zastupao stanovište kao prema bugarskoj. Bugarska mi je čak u mnogo čemu interesantnija, jer uz Hrvatske smo dosta naučili, 70 godina smo to učili i teško da tu možemo napredovati. Prema tome, po mom osjećanju stvari, svet nema jednu, nego više strana, a kad je reč o velikoj tradiciji, s kojom mi ne možemo da se sameravamo, jer smo mi mali narod, onda bi svakako poseban deo naše kulturne politike, po mom osjećanju stvari, trebalo da bude vezan za rusku tradiciju, s kojom nemamo protivrečnosti drastičnog tipa u istorijskom nasleđu, s kojom imamo također dalekosežne istorijske veze u prošlosti, imamo specifičan odnos sovjetizma i jugoslavizma u odnosu na nacionalnu kulturu, zatim imamo naporedne kulturne javnosti, kao što Rusi imaju i liberalnu, i monarhijsku, i ekonomističku javnost, takva javnost postoji i kod nas. Meni se čini da su ti pravci kulturne politike mnogo produktivniji od bilo kakve Jugoslavije. I ja hoću s Rusima jer sam panslaven, apsolutno, svi smo panslaveni. Mi smo svi slavenska plemena. Pa to je normalno, nas i Rusa, a vi, ako se orijentirate prema pravoslavlju, imat ćete ponovo konfesionalne države, šta se vraćate u srednji vijek sa vašim idejama. Kako bi se srpski kulturni identitet mogao definisati po sebi, bilo je jedno od novinarskih pitanja. Slušamo najpre Lompara, pa onda Mandića. Teško je kulturu koja je u svojim oblicima uvijek vezana za slojeve i za tradicije kao i za različite smerove aktualnosti definisati po sebi. Ona uvijek je u nekom odnosu. Srpska kultura je u mom shvatanju stvari, o čemu sam pisao, kontaktna kultura. Srbi su narod koji živi na kontaktu dve civilizacije, hrišćanske, istočne i zapadne, i to ne od novog veka, nego u srednjovekovlju. Država Nemanjića bila je država srpskih i primorskih, odnosno pomorskih plana. Dakle, latinske, odnosno rimokatoličke biskupije su bile također zajedno sa pravoslavnim episkopijama. Dakle, srpska kultura je kontaktna kultura, ona počiva na nekim, to bi bila njena najbliža definicija. Ono o čemu sam ja govorio nije kultura. Kultura, kao i književnost, je individualni čin.
za jednog pisca može susret sa piscem potpuno druge kulture da bude predodređujući. Sasvim je moguće i logično da pisac sa prostora Balkana bude fasciniran i da na njega najveći utjecaj ostvari neki latinoamerički pisac koji nema nekih posebnih bliskosti. To je izbor, to je sloboda. Tako ste imali veliku tradiciju Borgesovaca i u srpskoj i u hrvatskoj literaturi, na primjer 70. godina 20. veka. A ja sam govorio o kulturnoj politici. To je već nešto drugo. To nije puka tradicija kulture u njenom spontanom, nego u njenom organizovanom vidu. I to je ono što je po meni nešto što je bitno za srpsku scenu. Celu. Taj moment je bitan, a sama oblikovanje na nivou spontaniteta ide u najrazličitijim pravcima. Znači, po meni je srpska kultura kontaktna kultura, kultura kontakta tri vere, tako je to ispalo u istoriji. Ja delim misao, odnosno priklanjam se misli istoričara Milorada Ekmečića da je na ovom prostoru religija obavljala ulogu vododelnice nacija, to je po meni tačna definicija, s tim što je srpska kultura ima snažnu sekularnu komponentu, još od Dositeja, koji je jedan od radikalnih sekularista bio u mnogo čemu, ne do kraja i ne sasvim, ali vrlo snažnu sekularnu komponentu novovekovlja, ali ona kao kontaktna kultura ima tu vrstu policentričnosti. Tek sa Beogradom od 1870. pa nadalje srpska kultura dobija svoj stalni centar, da bi pitanje koliko taj centar ostaje njen u 20. veku, ali to je drugo pitanje. Ono što je ovdje bitno jeste, dakle, srpska kultura je policentrična i vi kad odete u Trst ili u Beč ili u Peštu vidite te njene tragove, tako da ona kao takva može da postoji. Ali ovdje sam ja govorio o kulturnoj politici i to je ono što nam tragično nedostaje po mom mišljenju. Sve su kulture kontaktne, osim, znate koje, osim Islanda možda. Ili neki afrički unutarnji državica onih divljih plemena, sve su kulture kontaktne. Time se ništa ne govori ni o kvaliteti te kulture, niti njenom značenju, niti njezinim mogućnostima. Ali sve se kulture, osim toga, ako su kontaktne i disleksične. A recite mi, koja je to pravoslavna komponenta hrvatske kulture? Nema je. Dobro, u starocrkveno-slavenskog, recimo, evo, baš sam zaboravio sam. Starocrkveno-slavenski. Približavamo se kraju naše emisije i za kraj čućete posle ovog o čemu ste danas slušali o jugosferi i kulturnim kontaktima u regionu, o čemu su razmišljali, često se i sporili Igor Mandić i Milo Lompar. Čućete i to ko je Igoru Mandiću u stvari blizak po idejama u Hrvatskoj. Zanimljivo je to. Da, kako da ima nekih ljudi koji su otprilike slični mom stajalištu. Znate ko su to? Srbi u Hrvatskoj. Danas su najbolje novine u Hrvatskoj su Novosti, tjednik srpske nacionalne manjine koji se stvari glasi tjednik racionalne manjine. On je vrlo niske tiraže, u njemu pišu najbolji hrvatsko-srpski pisci, hrvatski i srpski pisci, novinari, kolumnisti, feljtonisti, polemičari. I sve ove ideje koje vam ja otprilike iznosim se iznose u srpskim novinama u Hrvatskoj. Eto, jedan mali paradoks. A da li je ikada postojala ta jugoslovenska književnost i jugoslovenski kulturni prostor? Da li je on ikada zaživio uprkos svim naporima i integrativnog jugoslovenstva kralja Aleksandra i posle titoističkog jugoslovenstva? Pa nije zapravo nikad. Možda to i nije u prirodi kulture da se tako stopi. Očito da su sve razne interesne i duhovne sfere kao ulje i ocat. Ne možeš i nikako pomiješati osim da ih na silu lupaš pa se opet razdvajaju ulje i ocat. Ovisno me koje ulje, koje ocat, svejedno sad. Ali ne, ja sam o tome nekoliko puta pisao još za vrijeme socijalizma, da ta jedinstvena jugoslovenska kulturna i duhovna scena nikad nije bila uspostavljena. Dobro ste rekli, iza unatoč naporima monarhijske Jugoslavije i Dvornikovića i
karakterologije Jugoslavena i socijalizam za vrijeme socijalističke, sockomunističke države također se nije uspjela uspostaviti. Treba se takako pitati zašto. Je li to prirodno, normalno ili tako potrebno? Ja mislim da je. Da je to dobro što se ne može, da se ne mogu te silnice tako stopiti u jednu. Nije to kemijsko-fizikalni postupak da ga možemo riješiti sa onim vatrostalnim aparatom da spojimo dve slitine, što ja znam, u jednu. A kad nema nekog dubinskog protoka koji je bio zajednički, a možda i dobro da ga nema. Ja sam zato da ga nema, ali da se niko ne tuče i ne svađa i ne kaži i ne groži i ne ubija. I to bi bilo sve što smo vam za danas u emisiji Sporovi u kulturi, a prenoseći ono što se zbilo na 59. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga pripremili. Igor Mandić i Milo Lompar bili su zanimljivi. Čuli ste deo njihovih razmišljanja o temama koje su i dalje aktuelne. Ali da li je jugoslovenstvo bilo više mogućnost nego realnost? Ostaje i dalje pitanje, kao otvoreno pitanje. A kao otvorenost u pitanju postavlja se i ovakvo razmišljanje. Kako je onda bilo moguće, a realnost je to potvrdila, da smo imali suživot na ovim prostorima? Eto, neka i to ostane kao pitanje. Međutim, ako ova održana debata nije bila dovoljna u saznanjima i dovoljno podsticajna za slušaoce tribine, a i danas za naše radio slušaoce, za razumevanje ovih itekako ozbiljnih tema i problema, ja bih dala i dodatnu informaciju, preporučila dodatnu literaturu, knjige Duh samoporicanja Mila Lompara, prilog kritici srpske kulturne politike, posljednje izdanje u Radio Evro Džunti, to je 5. izdanje ove knjige, a preporučila bih vam i novu intelektualnu autobiografiju Igora Mandića pod naslovom Oklop od papira, izdavač je VBZ Zagreb. Jedna i druga knjiga su se mogle kupiti i prelistati na sajmu knjiga.